Мына ушинтип кезек япошка унааларына келип калды туугандар. Бүгүнкү чыгарылыштарда мен сиздерге мына ушул Япониядан чыккан, Япониядан келген унаалар боюнча маалымат берем. Андан тышкары туугандар аралашып эле кете берет. Европейс тараптан дагы келген Honda, Toyota туугандар билесиздер. Чыгарышты. Анықтан лайктан басып туугандар ушул эле керек бизге. Лайктан бассаңыздар туугандар акча кетпейт туугандар. Бир катардан баштайбыз. Базарда кандай унаалар бир катардан билебиз. Бүгүн ушул сырттан баштап навестин ичине эң кымбаттарына чейин барабыз. Андан тышкары Дубайдан келеткан унаалардан балары кандай болуп атат? Аларда мындай бир катардан көз чаптырып өтүп кетебиз. Ассаламу алейкум. Бул жерде акам таза фитнен баштайын, а? Сиздикиби ака агы? Канчада атасыз буну? 780. Кичине эфирге видеого чыгып калдыңыз бирок. Эчтеке болбойт ака? Боло берет дейт акам. Жакшы. 700 канча? 750 дейт, колго тийишкен туугандар. Номерин бир карап коелу. Номери кыргыз номер экен, 06099 дегенде туугандар. 2005 чыгаруу көлөмү туугандар 15. Кыймылдаштын көлөмү. 222 09 90 03 туугандар. Телефон номерлары экен. Салондоруна келсеңиздер, мына ушундай кара түстөгү салондордо ака руль бирок күрөң экен го. Боз руль экен. Жакшы. Алмаштырып коймосузбу рулин? Жок, Бул жагын бир көрөлүчү. Кеми болобу ака? Шумканы басыпсыз? Шумка басылган. Колго тийишеле жеткизем. Колго жеткизем. Сиз да күлдүрүп сүйлөйт экенсиз ака. Потолоктор жакшы экен. Каерден минип атасыз буну? Өзүңүздүн атындабы машина ака? Балам атында дейт машина. Ушул машинаны сурай берсет туугандар. Дискаларды дагы көрүп атасыздар. Жайында экен. Анда ылдыйлайлы ака. Сүйлөшөбүз, а? Байланышабыз. Балаңызбы? Болду. Так. Ылдыйлайбыз. Баасын уктуңуздар туугандар. Телефон номерларын айттым окшойт. Бул жерде фит бар экен. Ассаламу алейкум. Сол жакшы экен? Сыдыңбы? Жакшы. Канча сурап атасыңар бу фитке? 590 км. 590 км. Жылы 2003 бі? 2002 13 экен, а же 14 бі? 14. Жаз экен да бул, а? Фитте болуп, жаз экен туугандар, бул жака жаз түшүптүр. Европейс 2003 14 жаз экен. Баасы канча деп атасың меним? 590 км. 590 км. 0778 90 79 92. Мына ушул номерларга чаласыздар. Салондору мына ушундай туугандар. Автомат. Каерде минип жүрөт экен бул? Ошто эле эмессиздер, а? Жакшы. Мына ушундай жазылам дегендер болсо, вариант жолдор барбы же? Унааларга үстүнө акча коюп беребиз же? Кичине пул жетпей атат десе, боло берет, а? Матис, а? Жакшы. Вариант жолдору карап көрөсүздөр туугандар. Бар экен. Бул жерде Армения номерунда Honda Fit 2005 15 76 менен 66 01 00. Так, Армения. Дискалары, сырт кабалдары жакшы экен. Ассаламу алейкум жигит. Пулу канча экен мунун? 650 тот. 650 миң сом. Өтүң. 650 миң сом. 650 миң сом. 100дөн болот ака. Так. 650 миң сом туугандар. Пробег канча жүргөн бул? Пробеги. Жандыр көрчү. Машина. Мындай сырты жакшы. Косметика иштери да жайында экен туугандар. Урулгандай деле көрүнбөйт. Так, пробег 143 миң туугандар. Аз 143 миң эле пробег жүргөн. Катализатор маселеси азыр кандай сурайлы? Катализатор кандай жигит? 17-18. Катализатору. Катализатор полный орунда болуш керек. Досула машинасы да азыр өзү келет. Өзү келеби? Болду. Эме баасын канча дедим, дагы бир айтып койчу? 650 тот. 650 деп атышат экен туугандар. Сурай бересиздер, номерларга чала бересиздер. Азыркы ушу номерлар иштейт, а? Ооба. Болду. Ушундай туугандар, ушундай. Бул жерде Акжол агабыздын машинасы. Ассаламу алейкум. Ден жаш ака, иштер болуп атасыз. Машинаны алып түштүңүз? Жакшы. Жакшы. 2003 экен туугандар бул. 13. Телефон номерлары 0777 менен 89 81 87. Мына ушул номерларга чаласыздар. Машина ошто болот туугандар. Анан Акжол агам срочно дадас, а? Срочно туугандар сатылат туугандар. 560 кылыптыр бүгүн базарга түшкөндө. Ушу 560-тын үстүнө кошот экенсиздер туугандар. Жакшы баасы чыкса берет экен.
баштарын азыр айландырып көрсөтөйүн, анан салондорун тартып берем. Салондору. Пробег канча жүргөн ака? Пробегин берип туруңуз. Пробегин 358 000 пробег экен тугандар. Мына ушундай салондордо. Сурай бересиздер, чаласыздар, срочно тугандар аласыздар. Машина көрүп турганыңыздардай. Мотор коробкалар май алмашылган. Жакшы. Тез арада байланышып, ушулдан колдон чыгарып алып калыңыздар. Телефон номерлары 777 менен 89 81 87 тугандар. 76 менен 52 22 91. 2 номеруна тең байланышып берсеңиздер болот. Сүйлөшөбүз ака. Бул жерде дагы Армения бар экен тугандар. Фиттин Армения бул жасаптыр. Кимден экен? 1.5 экен тугандар. 2006 1.5 экен, Армения экен бул. Так. Армения машинасы. Мониторду коюп койгон. Баасы деле бул 600 канча деді? 650 деди бул деле. Канча деши мүмкүн примерно? 670 деши мүмкүн деп ойлоп атам да. Армения экен булар. Жылы мындан 1 жаш кичинекей экен. Эси жок экен да. Монтаж ичкериге. Жака кирип барабыз. Азыр Дубайдан келген камерлер дагы бар. Шуну камерлер дагы бир катадан тартып коюшубуз керек. Бул жерде дагы кыргыз номурдагы таза фиттер бар экен тугандар. Көбүнөн турат бул жерде. 2007-14 жаз экен тугандар. Жаз. 0555 2000 02 катализатору бар дейт. Жаздын местасы башка эле. Негедир фит жака аралашып кетип атышат буларчы. Чектен чыгып кетип атышат. Өзү булар же фит мотору тура түшүнүш керек. Фит моторда болуп калышы мүмкүн, кээ жаздар атайын фит моторда басышат тугандар, билесиздер фит мотордун сапаттуулугун. Май жебейт, бышык болот. Канча экен пулу? Ушундай жаз. Ондай жаз. Камри канча болот? 12 000 доллар. 12 000 доллар. 12 000 доллар 35. Екі төрткен 77 менен 61 84 25. Ошол номерлерге сала бересиздер. 35-35'in тазасы менен дегендер. Çalsanızlar olur. Hoştel olot da jigit, ha? Машина. Hoştel olot. Машина. Жақсы екен. Косметика иши дагы жок. Ошондагы сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Фиттин баасын билбедиңер, а? Жаздым деген. Honda Fit Armenia тугандар спортивный екен. Жасап коюп тур. Дискалардан бери тугандар. Морда сорда мына көрүп атасыздарбы? Фараларга каштарын чийиптир фиттер. 680 000 сом деп жазып койгон 2006 1.5 экен. 701 22 06 60 тугандар. Чала бересиздер. Салондор жабык, тилекке каршы. Сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Lan taz pazarın içine gireriz. Kamyonları götürüp geliriz. Honda Fit. Assalamu alaikum. Akçası kaça gene gelen lan? Sizlerden emas mı? Fit'in iyisi kim eken? Tak. 2003 1.5 ken bu avion. Telefon numaralar 0555 31 11 61. Fit'in neyesi kim eken?
Siz baka qancha so'radasiz? 750 ga? 750 ming so'm so'rayotgan. Слышишься? Так. Вантас. Armenia Honda Fit 2004 1.5 to'g'onlar. Fit qancha ekan Fit? 780 ming. Katalizator бар deydi бұл жерде. Telefon номерлары 0558 400 506. Açılışынан не білінеді ғой бұл, а? Тазалығы. Тақалып açылады екен бұндар. Машина таза деп көрсетті, салонда өрделі. Офшым таза деп көрсетті туғандарына. Пробег қанша бұлыңыз тұға? 70 мing? 70 ming pробег екен, туғандар. 70 ming. Чатақ şu номерлі Арменияда, қырғыз болғанда талап кетмек. Не чағылы. Қырғыз болғанда талап кетмек еле бұны, а? Талап атабы? Çandır koş gerek eder mi? Tabii. Şöyle oynayalım. 70 ming dediniz mi? 74 ming deydi. Evet onlar. Süleşöster, nomurlara çalastar. Bu anı kılıp alıveristler. Ondan çıkar Step sorağanlar. Honda Step 2003 2 abyonken. Bağısı $11.700. 0558 40 0506. Сүйлеш көрөстөр баңар эми. Мына ушул камерлерди сурап коеюн. Дубайдан келип аткан Малюби да келип атат, андан тышкары Рафтирлер да келет. Мынаны сездам да 2015 экен. Гибрид экен, 2.5. Так, баасын канча азыр Виктордан сурайбыз. 0550 телефон номерлары 80 71 71. Чала бересиздер. Так, люк бар экен. XLE комплектация окшойт. XLE. Максимальный комплектация. Көріп достар. Мен баасын сұрап қойайын. Ассалаумалейкум ака. Баасын айтып қойарыңыз. Не кеттіңіз, да? Дубайда бұл, да? Жоқ, сізде тоқпан машинаны тасып алды. Американец па, а? Жақсы. Дубайдан келді да бұл, а? Же? Американец, а? Жақсы. Американец кен туғандар бұл. Не Дубай дейді, американец дейді. Гибрид да екен олар. $24.500 RAV4 2016 2.5 екен. 0772 200 341 телефон номерлары чала бересіздер. Салондары, трапичный салондар окшойт. Так, Вантас. Toyota Crown 3.5 гибрид. Ассалаумалейкум. Пулы қанша екен жігіт? 14,5 ма? $14,500, $14.500. 2011 екен 3.5 екен тонар гибрид. 0227 50 30 60 чала бересіздер. Гибрид издеген. Мына Crown'ның гибридтеріне іздегендер. Чаласыздар. Мына ушул кузов бар жоқ эле гибрид чыкса керек. Басы жакшы экен. Бул рестайлинг болуп калат да ушунда. Болду, рестайлинг экен. Ha? 100'den atlattı bak ha. Bir makine
Qancha mashina? Mına yapoşkaların arasına çattı da, qo'shilib çattı. Hyundai Grandeur Koreys eкен, to'g'anlar свежий kelgan deydi. Şu gibrid ekan to'g'anlar. 2018-yilda çalgan 2.4 ekan. Ала turgan adamlar olsa tez arada nomerlarga çalыңыздар. Nomerlarını aytayın. 0755 menen 91 05 01 0550 menen 94 97 98. Kelgende qancha oldu aka bunun? Bir ay olup kaldı kelgende. 120 ming пробегмен салондор. Кожный тонар подогрев. Сиденье, монитор бұл жерде көртастар. Бар жоғы. Жайында андан шығар люк тағы. Максимальный екен aka комплектация. Комплектация максимальный екен тонар. Люк. Grandeur мынау. Барын көріңіздер, андан шығары багаж тарауындағы. Багажын ашыңыз ака. Кнопканы басып кеткенсіздер мынаны. Көз ашылады екен. Кеңір екен бұл жағы, мына туғандар. Заводской газдағы дең. Гибрид. Жақсы. Бензин гибрид туғандар. Бежерістер. Бензин гибрид. Бассаңыз өзі жабылады дейін зайды. Бағасын қанша дұрыс? 24 мing кәмі бар. Карфакстар бар ғой, қандай болған? Карфакс. Урылған жерлерінде жеңіл. Қандай жоқ па? Kelgen boyunca. Келген бойдан урылған жерлері жоқ дейді onlar. Yaxşı. Kamera var. 360 gradus'a 2 ayneklerinde büzgülöründe toğanlar neme var ekan, kamerası var ekan. Aldığında dağı байланышып, çalıp alınızlar. Hazır alın.